Itharaka no akatwetetie. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Imutharaka omweru ndikwenda mathe. Ndiaria bonthe bakagwatanira. Bambona ngikiuka bagatumia tunywa. Nio nkiondagia bai mugaga rimwe rimwe. Apa kirimo tegwa rume. Mumete Tharaka banditi ankoni. Turima tweru akube na mukothima. Kwa tamutiga na chochongoi. Nkikwenda kwegwa tutije kuina. Ikuina kama na gwego no kwegwa. Nkiuga mbu na nkiuga itwije kuina bai. Tigani mathe mumenye timethega kuina kama Taiwao Embijo. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Tharaka imije jonde gukurania kuma kanyoro mwanga kambokothe kiriria na tunyai kothi marimanti ndikuriganirwa ikuga cia kariga gatunga kuburania mwanga kibunga tegwa ngigutarira miuro nio tauga thingitho kugethagana tuthi thananto amwe na kathita tauga ura amwe na gakuru tuthi mutonga turikie thangatha na magorima Taiwao Embijo. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Gwetia na gwetia kuma kona. Kuma muthetuni kothi matuni. Tukire yaganyani cia marenge na matanka kanoto na makie mega kuruni. Tukiruguraga meatu tukarioki mutharaka gota na migwi miake Taiwao Embijo. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Itharaka no akatoyete. Itharaka no akatwetetie. Safu msanii champion vipi baba? Yes man. No mwagato maintain nyange ndizi na rutere ndo tiba kwethia. Karibu sana. Asante. Nani ngakugeithia sana Jumatatu ndongi kiumia ke yaru manto ya mayaru na ndwimbo nyaru ange kurigana sembeta MC Lengo ekolomoto aka Nchoma manto mwaka yuko withike Nchoma kinyaru wimbo to cia Nchoma kweno nyamba ithe safu ndretere Nairobi ndate kwa tweka ibe na shughuli kwa oba segment te kidogo paka iko anene kutio kinywa my friend kirari kiatho very high profile no raro wimbo on star. Lakini ndeko hata mic inkona babe na nyuma batio mbona na inkwenda kubaindithia na no mwangabone madhidhio ndoria mani na Kiswahili tunamweza panda hapa bro ama ni aje nitafukuza ambira usikanyage hapa ndamu yangu iteke Nchoma ndaitio. Then I did my thing. Yes. So ankwenda kuwa mwaka yo ora turugire ringi yukirania wikirana kusukumana utindekana mwaka tukinya level ira tubatirio kinya turi aini ba Meru aibu tukiwa aini ba Meru ikomanisha ni aini bonde kwa Meru kuma dhoti mwaka ntonyere gweta Isiolo gweta Embu iyo yote tuliambiria hapa na tuomba wewe utoke deliver kintu kia bata sana safu msanii. Yes. Karibu sana Chamba. Asante. Tukuita tu na wewe ntuko nyingi mno au ndene ya Wero TV mpaka watu wanasema safu lakini Yes. Kalwimbo kaitiero mbere tuteta kora kalwimbo kaitiero sana kakuitwa Bwena Abista King Moda. Yes. Kanyumo karugi kidogo yoko no wiringe introduction hapo kamera kanera Oh, Otheri Nancy kwa mande mkwanya kangari amkatikoa kangari ayo tukandabi kangari ay ondabi kundwe kangande bonia kangari amkatikoa kangari baby basi cheza na mimi beta wasafu msanii. Karibu sana. Yes. Safu ndendo kethania nturene mucie 40321 kethwa no lelete no kwa milite thai umeyo batiri gwithiro kiwatane abatu uri kethania mucie riu yani ukethania mucie ku ngoma nkanto ba mucie bibo kethwa sendi cionthe no ntu kuma safu no kuma kuntu kuingi sana safu no micie mingi safu atetha mikara no ntu nywa muthamia aketa njirerenge my friend. Yes. Mbere bulunge di mami Helen mami okwega elo ndumugethi sana na ngethie yuyu yuyu weta wathe yuyu okwetha wambui yuyu okwetha wambui
nkondi kwa titore matoro nkondi nkethie yoyo osaindire nge etawa kaithi kanyuru nchoke kethi mwego rokwa very important na katifa kana kakwa bakuamelete na Damian mwana kwa bakuamelete bonde and all my people kuma Kaelo kuma Meru and everywhere. I love you so much. Wow. Safu msanii no kombo momenya straightforward kethro no ndete ndwimbo cia safu msanii ruare no ntugire guthiro kimenya no nkurugi no kimenya manto amangene ruare aretete product ye njaru na mbere tutakinyira kintu kikero kia safu amurie safu owe as a person experience yeku wekura we artist msanii experience yeku kianine we miwata tu generally experience yakwa yosanii uramba kuwa to industry na Meru na the industry kayokura bwana laingo na industry yekura no bumanto yata yakiara mera na yakine nera ko industry ya Meru headed the right way na experience yara un bit mbeta go ndini one mbe because anto ibende te ruimbo na imbetanga nga performera anto na baka ibo boya na baka thega mi oni objective yakwa ne atire ngia kuinira anto bakolomi nyumba ko mukuru mwekuru twana objective yako ipatheka na bawirwe that is my objective only entertain ende ngwe kwa go make sure baraba kuona bawirwe yes exactly yes. So kwena kintu gitawa vizingiti kana intobiro byumba kuthiro bikinyelia muntu apa na pale akomba kuthiro ateta smoothly no tingo mya safari ku teka yombeta kuthiro ere emputhu teka yombeta kwambirire more yuma itura kyanine manto yamo witete bange tonto kare maiko kinyeleka because kure to kulie kidogo utrimanjireno ka okomba kwaruka kana otendera so itumanto turiko tulato mbagwethwa tuki sokia Wiini na nyuma challenge irane ni mbesa wagaswa challenge irane ne ke Wiini wonde irane ne pi mbesa Wiini ga gothora na mbesa enough no mbare kurita indiere kiongo kiawe amekira ke screen na ke rwimbo lakini sometimes Wiini nether na ideas ate komba ku execute no ntoba gwethora mbesa iteko wethi ate iteko wana ku kizingiti number 1 imbesa kizingiti number 2 imbesa na nye kizingiti number 3 no mbesa thenera nene Wiini nkwira uma imbesa ciare cia kubwithia project ya komba wetekere kana antu no ntoba status quo era yeki yes ko generally mbesa ithene monene sana ko ndinyo ni msanii we auna no kuibwa ntira kinya nkiagona mbesa no mbethio ntobu nene no mbatukange no mbaturange kiani no ndite video nene sana no produce wimbo ora nkwenda kana nyatiru mwakidi atene pa thina imbesa na mbesa si na thina ko kila mtu kwa hivyo gagoria we ndo usibokiwa ni corona mbesa ilonkomba kukwide so safa hatu talent na mbesa natankethi na inkwenda kuina my friend utena mbesa na no kwenda kuina ko move from pop to creative eno ndo tena mbesa kubwithia interview pop ogendere na tampa ku represent this idea na mbena mia budget yo karingiriana ikinya zero now you do that ko ubibe bitetha cia sani otherwise unde very sure na sani bonda bakenda kwaria uma utemu sani ubwetha si video ire ari ne omutwe akithwania ntu kwembere true mea mtu akibwithia like ukibwithia video turekinya audio mno ukibwithia video no thara wena idea ku mutwe ukiwa video kwa ndiende kare ABCD lakini ende sometimes niko tuweka ne you need a lot of money to do that na kwa tukinya utembe si kuoneka utanto be willing utethia no kuona now an artist utemwanya yo artist na soja ari kwanza artist no ro yasa itinye soja no to soja ne tharo empower thirikari to bandu musinga na bunduki weta koratha muntora agorwa noe but artist fights alone bwana yani niratumia kwa ni imuntu yewe ngwa kwake na iwalde ku no manka wetira mbere ibwe sana Faris Muthomi na ututumirinya link fulani au ntamenate kuwa lakini ndegura itanambera kwithirwa ke watanira batukulukira 40321 safu msanii njorua wewe rapa wina sauti ni na kuina preference yeku nere kukana na ate nere kuiba so ukibwa eno mbendeta kubwithia sana onile ngo oni nte preference no ndo can depend on a project rangu kubwithia at that moment kethiri project ye kuina tokaina kethiri korap tokarap and then again
ute makosa yeo kwa tuka mwathani na bombe thiti kurap na kuina te uma yes mtura no utegomba gwithirwa akina msanii netherwa studio na biotho mankukuthira into bingo bya general ni onto kawina wewe producer nori artist na ore audio producer na video producer kwa hiyo ngomnya experience yero zani ni holistic igento kyonthe kira muntu abatiri gwithirwa akenda kumenya ukonia Wiini Wiini akoya studio na nkende nyoto ira studio yetawo kiendelea na answer au kinya na kwenda kuina chorus na kwenda kurap na rap na chorus lakini sauti yake ete kumba kuina na tako karika ke Wiini onto yo ora ko karika mbere okya go yokina no kirapu no manga to identify obuke thro ko mbaniria yonde me manto yo mimno manto yo mimno kwanza marapa yatendete kuina mno I have a lot of experiences na marapa ya maingi mno rapa ya kuginya ko bana nsuri nya mtu ine korasi kainya wombi ne bwana ende msanii yake akuya na akienda kuina na akienda kurap to identify strength yake atethwe wangi so strength ya mtu ni amenyeka ndene studio alafu akomba kuthura itezerwa mbere nantu ibasa mukaro ndwimbo lakini rerua itesa mukanga suo kasi ya regere osamuka inya siongo wala si orosa mugero karea no pero kire ko quality wise itokomnya usanii quality wise Meru twisa sawa tuko poa Saf anaongea ukweli shida ni pesa Slim Boy out Maua true confirmed by an artist na ithe na to batiri gwibanga to kauma kirio so tuyete ke Saf msanii studio we combine bibionde withero kiritera ngwe antu kwita wata kiaro kyaku kitawate mbethero kiritera ngwe antu kwita decent music decent music mutindo kangangi ara opposite solutions ako msanii akakuya akathia the direction yako kwa kuthura kinya studio akakuya aginya ara kwa ugumira stage au ngari yukuma stage au yetera main stage mutindo aginya otheria una ndingira unde yani ngwa maro yakwa ndimo yuginde mwatenjera tweta ni mwangazi manto sumbuka muno so Saf msanii kuma itharaka no katuyite kwita kwa ngwaru Kimeru cover ambayo ni irimbo withite boya sana na to appreciate muno mashabiki bonde ba Saf msanii no ntupo kwithirwa rero ukona Saf aitithia kintu kiri YouTube no kumbaita ukanjire kuthiatila no ka share no kabwithia 1 2 1 3 Saf ure discouraged anywhere we were want to weta bare ko appreciate we msanii kwa ria uma uthe msanii utagulugira au na tire mwe na te ita fulani kwa kareka abu nyo thai kwino we tano karewa ikwa tuwe kanto bate kwenda inya kuibo biu kuina and it is okay no kuona it is okay nonto wantu betistira bendete no gwithro ende uni kuyantu bira mbina abate biende and it is okay omuntu na preference yake ende kiurigero mpolitika preference kwanza ikite ya mnoke mafans no ndibo bethara no preference bako batu endete kutikiria ro kana ro nao weta no kare awetekirua no wetange wetekirua imena mona miti ya maisha na no mwango kumba na yo ndebo bwana lego kwa artist fulani oma kurita rwimbo rwaku na kwateka iro ria mbere wowe ta ku perform umete studio to yu wiritwe alafu eta nya producer ngo akura hii ngoma ni hit buda utatoboa oto ukaweta kira sore baku obegera bakura ai noma weta nya kira bara asiari baku nya family bakura wow you have done something marvelous wowe to with ya ikenga sonko bakona bara badona sio tumba kuina alafu ndio itashow ne kwembere Mwankenya wa bud uni experience Saf eneo nchoma eneo in the experience Saf bana ngreta nyani samwa kwa teka anto ba being queen bate kuiwa kinyanda enda ku hype kidogo kona nya batena psych but what you do una accept una move on cause we focus na kwa kintu kira kenda ne nkoro eku msanii akina rwimbo Saf kenda to itawange omba kwithirwa mtu kautunga rwimbo rwina messages beat ikegero muzuri rukurewa akwe bawaidi nchamba ni metune kwa show ambia Saf azidi kupush muziki ya Meru bro chosen bogo
nchambe mwendito sana inete ndwimbo intongi sana nante ko mire wewe to video chosen bogo waringire ndwimbo alafu wa mta mwito asio to swakire chapel njaru wathamerie kiuro kia mwathani na by the era mbogo to bishop mbogo to kuwa congratulations sana no to ko make sure kiuro kia mwathani ndene mawa kiguthongoma thongoma toke yakuo kukibwe nya tutiwe uteto rwitonya we andibo ga nyumba intongi nkuruki ya kiuro kia mwathani lakini wamefanya kazi mzuri mugeni Laing'o huyo msanii ako juu sana na ruimbo rwa tharaka no katwitetie tuitetie mbeta ani wa mutembei ari kathera kaigene safu pando ni pongezi tu ketheka sana safu msanine Kolomoto napenda ngoma za safu sana asante kukombe ka safu aimbe live wa verse 1 ya Nende ni moto kama pasi Christine ekontukwetwa kinaru tinya kukombeka no mwanka wina iruto kuyetherwa ari kurukire lakini wendo we oto ugothoma mbasa mbere ruoro lakini atugethia ate verse 1 verse 1 ivana bakwa tamana yana kiumia ilana kuona kana kena thino ti ukatethia urona kuria sana kutuma kinyoka menwa ukaria kuria mbia we muthako karia thina yathwania nati njwana kama tapunda bwana mbeya ciura nacio mpaka kana ekrontwala ko kwenda kwendia munda kia wita woka Rwanda ko kwenda tura nyumba ntaka na uracie mbesa ko kwenda wita na kan kwenda kuriria tula to saga kwanza bwana ya kama na yana tula na nchokaranga twite thacia ndasi sana kilaki keyo tuwa mwendi yangati sana ko kwenda wita Mombasa no tena kinya mbesa utieterako kaura watu luvaroe sana utieterako karo hata mo obakiola ukona moka kiaria sana te kwenda wita hapo sasa hapo mustari huyo mudhiyo mboga sana ende dara kitu mnyaka no ko feel huyo mudhia okay akona muka kiaria sana atenda wita kwa ya man mimi nadai kupatana na bahati cause watu wanadai mimi ni bro wake ni Tosh talk with the connection why not to connect mutane na bahati ombe gwithura akiwirwa so saf ruimbo nende no tibajirie kukunura mbere mbasha mbere tira thomo tukomba gwithwa twicokera tukigwira exactly ruimbo ro twe introduce ro rugiro na rwe kenda omba gwithwa irumenya na nende twimechetha kiumige kiontho rukire muri na ma DJ na ba take over banjiri ochetha ke programs inge kinajua kinatuburu kina Tash bakaru kuibo ba ro feel sana manzi Ale Kings DJ thank you very much no ndo gwithwa ke appreciate talent cia nyumbani in fact ngwetegeri in fact ruto break ande go with Ale Kings ndeigwa nkoro go skipper beat Ale Kings wasema na sinjirene ambengana ambira na bwana iko video bwana where is the video bwana nkamura bwana video nko bwede ndeta ngakira nkathwani ngona script mbesa ikaura yes nende what do you tell another one with Ale Kings no thank you so much your push was worth it yes I'm very grateful na probably ni part of musukumo hiyo mbetagwithwa yokinyithia saf kwithwa akirita rwimbo saf big up bro tukupenda sisi kawa Meru ni Ryan viewing from Embu. Thank you. Usani bwaku butamba kote na ituchokerete na staff tukimenya yangia maingi nyuma ya wita break ngigurikana cia ni Wero TV rumuri rwa Meru ngagwira runi rumuri rwa kewa kira kiongwa kimbita gwithura kikinyithia ndwimbo cia Meru to the next level na utebingi bikwendeka I support kukirania kwimbirania ituchokerete nyuma itarite kurana staff msani Rone number 1 to bare bonda batemenya okira inyaba tena bakuga no mwaka barie Bere saf ndekorokero andauga ibange ndekorokero andauga Benete kwaye kinya batena bokuga bendaga kwaye kenda bonwa bendaga kwaye kenda bakirwa badukana gya musemanyo bate kumenya bakivugana gya ndika bagukenanya kwaye wanna no takumere